Ita, isagot mi kada iti istorya ana pauluan. Dagiti hold-upper. Tampok itangal daw iti pannakigasang-gasa ti Immortal a Hero dito drama ana pauluan. Alipugpog! Look at her and have a smile as we gone driving for a while. Ay ramanak manos tumetla ang titimpla to'y linotok. Ay, naimas! Magustuhan lakit di da ito'y Nicolas. Ay, Nay, apong, nagsapa kayo na nagriing? ay wan aapok. Nagluto ak anasapa. Mala, agtugaw kan tamangantan. Takalpasan na. Mapantamot makimisa. Makimisa, apong? Wan apok. Domingo ita. Mapanta makimisa. Tagyaman tamot ka ni Apo Diyos kadagiti blessings nga ipapain na kadata. You know? Agyaman ta kadagiti kankanan ta iti inal daw. Ay no, apong. Let's eat. Kalpasan na. We will went to the church. Wen, apong. Papananta ngay, apong. Nalpas tamot na nakimisa. Ay kat agpas-pas yar tamat aapok. Kakaiso na Domingo ita. Tawan mo't siguro ti misyon mo. Wen siguro, apong. Sige, agpasyarta nga rod. Ha? Adar aribong-bungan dahi dyan, apong. Huwag nga paiso. Anyaman nga tadaytan. Ay, Umay ka, apong. Umasidag ta. Apay ading, anya tinapasamak. Inoldap-dak ti dualan laki, manong. Inalada di pag-tuition ko. Sapay kay pawpawit lang ni tatang ko dahi ang kwarta. Kakasi lang arudan ni tatang ko makitaltalon. Tapno lang at may pawit na pag-adal ko. Ito inoldap-dapay. kasano nga min ana hold up ka, basang. Iti pa nagapok iti simbahan, apong. Dumagasak ko madita bookstore, tadagatanga ka libro. Hindi ka lahat nga dadwa lalaki ngay masidag kanyak. Sinalabay nagtimaysa, sa nagtinutukan iti mo ko. Kunana hold up. Kat nagyawak, iwakwak na timo ko ngayon tutok na iti baklang ko. Ibayarwar na ti wallet ko. Juda pa mananaitad ko. Timaraydan. Ala, kaasi kamat. Talagang awanan puso dagi di atat tao. Day talamang laklaka ti amuda. Uwan nga rod, manong. Kasano pa ita. Awanan ti pag-tuition ko. Jigatan ko iti libro. Sana klagit di ang maka-exam. Nang runag at finals min. Sana na mabalin ngag-promissory notak. Dagiti salbagi di ataon. Ay di kasano nga rod, basang. Maka-exam ka? Diyak nga rod ang mga apong. Awanan di pag-remedyon ni tatang ko. Tinasayaat. Umay ka iji balay mi ading. Tada itadmikan ka. Wen. Sakgayam Nicolas. Isumbat ni apong ko abubod. Si Kangay, anya tinagan mo. Siyak ni Emily, manong kulas. Ala, umay ka. Mapantay iji balay mi. Di ka madanagan San kami adakas sa tao. Nasingpot kami. Udno timbaga ti apok, basang. Nasingpot kami. Ala, umay kan, tama pantayo iji balay mi. Oh, adtoy Emily. Alam da itoy, tay bayad mo iji eskwilaan nyo tapno maka-exam ka. Ha? Manong kulas. Awan mo tinamnama ka pagbayad ko iti dayta. Saan ko mo't apabayadan? Tulong mi daytaken ka. Sigin, alaamon. Mon basang. Alamon. Ado ti kwarta mi iti apok. Alam kit di tapno da pag tuition mo.
Tulong mi daytakan ka. Apong bubod. Sige, alaamon. Saan miya pabayadan dayta? Tatulong mi kan ka. Sayang ngamin no saan ka maka-exam. Sapay ko na ma-finals yun. Wen manong. Alang arud alaok. Takunayo mo't atulong yung kanyak. Kat pagyamanak unay. Tauray sandak ngam mo. Nga uray italang ang nagkikita tayo. Nagtalak kayo kanyak. Wen tamakita mi mata nasingpet ka. Kan nagsasao ka itipod no. Mala, alamon daytay itad Nicolas, tay tulod da ka ninyo pagnanaedam. Tapno sigurado asaan da ka manen ahuldapan. Ha? Itulod da kiji pagnanaadak? Wen ading Emily. Sige, alaamon dito yung kwarta. Sige manong kulas. Kat agyaman ak unay kada kayo Ni Apo Diyos tulatan ti makaamo amang subad iti kinaimbagyo. Nawadwad mo't basi, tinyintre kayo kanyak ita, densyo. Dagol. Kat maragsa ka na. No kumata ka na yun na kastoy, di ka na yun kumamot adakil, tibi ngayo. Boss, ngam terigat na. Narigat at timingan ng old apon na giti aduti kwarta na. Pudno ti ko na ni Densyo, boss. Diskarte lang ti kasapulan dita. Iso ngayon don maminsan. Lalayngan nyo. Tapno dakdakkel ti mayintre kayo kanya. Ket siyempre, dakdakkel matibi ngayo. Wan boss, Dagitay ngamin babak ng ti puntiryahan nyo. Tapno sigurado ang makakwarta tayo. di kay madanagan boss. Tay ti sumaro no. Bareng dakdakkel ton ti hold up me. Agpaiso ti ko na ni Densyo, boss. Kasta ti kayat ko. Kat namnamag nga iti sumaruno. Dakdakkel ti mayintriga yu kanyak. Papanantapay ngay apong. Nakapalingkita matan. Ay kat agawid tan aapok. Talutwon ta daytoy pinalengkita. Tani, mabisina kon kaya. Mabising kayon. Di agmerienda tayo pay. Sakbe nga agawid tayo, apong. Ay saanen? Agawid takit din. Ha? Ay, Apong, adda bakit ngagsangsangit? aywan. Ay, umay ka. Ay, kabsat! Apay ngagsangsangit ka dito'y igit ti kalsada. Ay, di kwarta pagpa-opera ko mati asawa. Inuldap na. Sapay inututan ko lang, dayjay. Anya? Ay, talaga nga agrai-ragaya man, dagiti holdapper. Kasanupay itan. Sapay kasapulan ang maoperaan anagos jay asawa. Taamangan nabumtak jay appendix na. No saan ang maoperaan anagos. Aglablabas ang dagita holdapan. Nga rod. Apay adita maranaan ida. Paiwasawas ko kuma. Sakoy da ipurwak ijay adayo. Ay, kaasimat jay asawa. Ang mga numatay no saan ang maoperaan anagos. Apong, Apay kita nakakasta po. kaasimot bakit? Tulungan ta, apong. Awon Ay, naibaglakit din pa nagitugutak iti ado a kwartata. Nana, ayan di asawa yo. At da ije ospital baro. Mapanag ko man ijahay, taipan ko ti kwarta ang mausar, iti pan nag-ooperada. Ngamanya pa ingay, kat na hold up mo. Ala, umay kayo, Nana. Mapantayo di ospital. Tapno maoperaanan di asawa yo. Anya, Wan kabsa. Tumulong. Ala, umakter ka ditan. Tamapan tayo di ospital.
Agyaman unay kada kayo, kulas baro, kabsat bubod. Uperaon dan ti asawak. Tano saan aga po kada kayo? Saan ama operaan ti asawa? Dakal nga utang ko anay bag-anakam da ito kada kayo. Talaga kasta kabsat. Lakit di tadama itulong. Apay kit din na saan kami at tumulong. Nang ronak at makita mi na singpet ka. Pudno day takabsat. Uray ti asawa kat nasingpet. Kat sapay kumata makapagsubalit kamin tumot. Saan nyo panunutan dayta, nana? Tati itulong mi kiniapong ko. Awan ti urahin mi akasukat na. So asaan nyo na panunutan dayta? Tinapatag, naispalan iti paggat ti asawa yo. Uwan baro. Kat agyaman unay kada kayo. Ni Apo Diyos laengen ti makaammo amang subad iti kinaimbagyo. Apay nga jak makakonsentrate. Tapno maamuak ko man no sa dino ti pangbiro ka kadagi jay ahol dabar. Kulas apo. Rabiin. Apay di kapay la maturog. Hadda kapay la dito'y salas. Agkon-konsentritak ngamin apong. Bareng agparik na kanyak. No sa dino ti pakasarakan ta kadagi jay ahol dabar. Ngamjak mo't makakonsentrate. On nga rod. Tapno matiliw ko madagi jay ngawanan bain. Kasi dagiti hulhul dapan da. Day talamang laklakat ya muda. Ay masarakan tala ida. Rong-rong duwak titultulang da. Kasano nga ta masarakan ta ida apong? Day ta tinas kinatakwata mapok. Wen apong? Ay, wan gayam. Masapol amang ilako ta iti balitok ta. Tani, awan gayaman igatang ta iti kananta. Tain tulong tamot kada Emily, kan kakabitang. Kasta ka di apong? Sige, mangilako ta nga rod inton bigat. Mano nga ta timay sa gramo. Nala, maturog ta nga roden. Tamasapa ta arumwar inton bigat. Nagswerte tayo mata nita. Sigurado. Dakkel tumala tayo kadagi jay nga aga po. Agasam ta gold tin lako da. Sigurado deta, Densyo. Sige, amoy yung teramidin nyo. Ala, surutin tayo itan. Ay, tama kitsindan apo. Tadamutan kwartata. Bumatang tay ti abastota. Wen apong? Ay, nagpigsamutan nga angin jilim mabas. Nagpintas mo ti panawan. Saan mo't anak ko yun? Sa balit pasimudag day jay nga angin alimabas apong. Ha? Anya ngay apok. Adamanan pa kay pasungal ngalan ta. Kaslakastan apong. Isungag sagana kayo. Ala, umay kayon tayo tayo makitsindan. Sige, tapno makaawit ta matan. Hoy, amalakay. Ah! Yig mo takwar tayo. Ay, apay nga nga intutok mo takot si Lloyd, ibakarang ko. Anay, hindi dakmat sa labayan, Agtal na ka. Ay, Ala, itid mo ti kwartayo. No di mo kaya timatay. Dahito yan ti impasimudag jay angin alimabas itay. Apong, itad yun takwarta. nga mabok. Nangag mo timbaga ti apo ko. Ha? Itid mo. Tano saan? Maburay-rayan tabakrang mo. Ay. Imbagpay ti apo ko tanatulog. Ala, itid mo. Tarsam. Sige. Ito tibag. Kukuha yun. Ay, pumanaw kayon. Darasan nyo. Kasta Thank you, Malakay. Hintayon ka kadwa. Darasin nyo. Ang mga noda parak. Ngayon! Ay, dagiti awanan bain. Ay, dagijadan. Ha? Naglogan da iti may saan nakaparada kotse. Ay, angat aramidan tan. Surutan tayo da apong. Nagsaya aten. Agasem.
Nagdakil daytoy agatan. Talaga dakal, boss. Awan mat siguro ang timakunayo, boss. Talagang awan. Nukastoy ka na yun. Tiintre kayo kanya. Ket gaputa dakil mo't daytoy agatan. Dakdakil mo't ita, tibi ngayo. Magyaman kami, boss. Limagasot ken ka. Limagasot mo't ken ka. Sangaribo kanya. Sangaribo ken ka. Sangaribo ken ka. Dua. Asino kayo, adurso? Ibatam day ta kwarta. Ah, Malakay. Da kami! Ha? Kasano anak kastra kayo dito ay? Awanan ti adu pa asaw. Sika lalaki. Ibatam day ta kwarta. Di ko nayo siguro. Agnanayon ama ilang mga nyo ti basolyo. Densyo, ago. Agunay kayo na. Anya pa lang tararamidin nyo. Paltogan nyo idan. Wan, boss. Wan, boss. Ha? Ingkasada ti paltog da. Saan ko lang ngay kasa? Talaga akalbitak daytoy. Luti kay pala pumanaw. Saan kami apumanaw ditoy? Aging gaadi kay sumuko. Ta sino ka? Amang bilin ka da kami asumuko? Lalaki? Isardeng yun ti aramidan nyo. Wan, da kayo aholdapar. Sumuko kayon. Da kayo. Anya pa lang tararamidin nyo. Paltugan nyo idan. Wan, boss. Tibato ko. Unay puruwak. Kasta ti mapasama kada kayo. No di kay payla sumuko. Saan kami asumuko kung naklangarudan? To'y paltog ko ti kasarita. Ayok na kaming talibugpog. Baba na kami. Sumuko kayo matlagayam. Ha? Urayan nyo pala maitay-tayak kayo babaan ti alipogpog. Baba na kami. Maulaw ako. Makayak sayang kami sa ulaw ko. Sige apong. Bantayam ida. Taynak mga yab iti polis. Awanan gaway dagita. Una po. Hasta ti maganap dagiti kakasta at tao. Hay. Makamu kayon kadakwada, sir. Agyaman kami ititulong niyo. Nakamagmatlangan dagito'y aholdapar. Wisit dagito'y aholdapar. Anay ko. Dahil talamang laklak at amoyo. Ayop kalakay. Ne. Gusto na pong. Bayamon na dagiti pan nakabagitilintag ti makamu kadakwada. Una ma, da kami ti makamo ka dagito'y ngawanan pain. Malungsog da iti pagbaludan. Ala, umay kayon. Ket ulitin mi ti agyaman kada kayo. Awanan yaman na, sir. Inaramid mi lang ti rumpag. Anak ay duro. Mapantamat na pong. Ay, Sarongkaran tati asawa ni Nana Bitang di ospital. Ibagata na tiliwan dagiti holdupper. sige po. Tapasyaran tan tumat ni Emily. Tay bagata na tiliwan dagiti nang hold up ken kuana. Tama pan na ida pagsasawa ni di pagbaludan. Ta ipapas na tipong tot na kadakwada. Wala pong. Kuyugan tanto. Ala, mapantan. Bitang gagayem, tinaggibusan ti sabali manen nga istorya at ampuk itangal daw. Iti pan nakigasang-gasa ti Mortal Ahiro. Dito'y drama Anapauluan. Alipugpug! Insurat kan iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga estasyon. Alipongpong!